Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Alur na kati. Di mesti soro-soro, bercengi bercita ya. Ada pe ya. Di. Iko silisuni emak am sulo bapak amu nak. Iya, lisun nih dia si kamera. Dia tuh mau bicara. Oh iya nak. Bidangi bapak amu nak kalau semati ke tutu. Aduh. Cico, boleh mau keren kemana? Malepe. Wah ya aco. Agak mana sinala si paduan puri? Iya. Iko awe mal macam puri na bicu Macam cemri lo apa ketu? Terus cede serial lemu. Mantap kepala desa ko tu. Ikut terus serial lemu. Mak biar ko cuma pusilengan. Awe bidana na bicu na telopo. Daripada perlu doi. Masiri ki wembe kebasan ni kalau dari doi tak ada sebu. Aja namu masiri. Sedangkan yang dulu apa lah bas si sebu bana laki diterima meto. Iya jadi di bawah pikir yang penting ke pemasuk aku di solo pernya. Ini ki tu. Ya tu cambangi ke cece tu ye. Aku enggak. Pasal. Jenuh yang macam cece merilui ko apa ko tu dina. Pak iko tongkang ke ko mi gedoi mu itu saya gelon ujung he. Aku ni bapak amu igal penyimpan lah. Boleh tuli. Iya, boleh pulang, Kak. Nah, lu pada punga mana jolo na? Rumah mana pilih reki bola na tahu dia matu mas syarat. Tapi dibagi. Oke? Ini nak restoran. Gak ada dikasih, Kak. Pak Desa, iku mah di mana doi anak teh? Iko, dah cekok ko matu temotoan itu. Simpa cece anak merilo apa ke tu? Bisa mo iya anak pace itu? Anak pas sakit. Hah? Anak-anak pas sakit? Cambang. Baik. Iku asa ku pedako. Sapa aku anak, itu pedi muli. Ku perlu yempe maka sesi bobo apa nah. Itu kan pas sakit muli lah dongo. Beli situ. Iko ambone. Sembarato ditemu jama. Nemu mana sih tak doin anak ekor. Idewa lah siapa lupa depu ngebawang. Matu pu selalu bagi. Pak kemetin dah bicara ngeta maka dah kong kepala matu asli tak boleh masyara. Ya mana je lupa depu ngangi. Matu pi dibagi. Apa ni padalina mana tu? Jelok kaman si ketua. Ketua. Gini serana na becu dah seketua. Paling aja kepagur na becu Masih mana pale? Ya. Aga di puna ko di laki doi. Terima kasih. Ya ko dia laki doi. 10 gaji mahal. Ya romuasen. Upa gur dongo-dongo i. Terus ya can nama terima kasih kong kelangi doi. Assalamualaikum. Salam. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ya rasa dikadu. Dia nuli peningkat kampung, udah dasar rompuna na naik deh. Pada nak ada tu matu, ada nak ada anak nak padong-dong mana? Oh sakai. Kan siapa di kepala dia semua perintah. Pak nama soal leperen pak baju dinas toki. Patujuku iya. Pas semua kiwa sedolo lo kumasyara. Kurak tu mandran ritumbu gambagi agi di bolana tewe. Alena dia apa? Panam ko buruk nala to tak na catok kilo kemite. Bah, diwakan capa desa senyor. Milisi kak seriolo. Angka keluarga aku di Pemadang. Inilah kak ising. Malah amak ke deh. Jadi mau kemite. Tega lo ke dia mate. Tapi cocok to nasar loh pak desa. Ini cocok. Madongo kepala desa kami ku ya tu. Kepala desa kamu tu Dan kepala desa aku. Jadi makin pula keluarga kami roh. Mati nih. Deh senyor. Malah asrun tu kalian repuran malah pete. Mereka ada pengaka apa bedu magre toni. Iya ada pengatokana. Alhamdulillah sampai sungai mau ke si senyor. Pusaka lisu gere dolo mati pa bedu. Hah? Mana engkau? Nama jam buka dia repuran malah pete. Manre burusa na dan buka pada kona peli balupuna ya narempunoi. Wes cila kepadang kalinya. Keluarga tu aku dirampe melampi sungai. Ku keluarga sampai dirampe dik mati-mati ini. Lo kenapa le ya na lo kak malau. Baca nampol ya. Weh, ipa bedu sakadi. Ilok
Kan mandri bursa lolo padoko. Enatan newe aja lah seneng puniero. Idongo na. De pali waga yang tapmu. Nemu tu di gambamu tiwili wale do jokamu. Mari ko pakro. Ko iko malo pede tu magaga gambaku menha. Awi kasi gambaku. Canip tu. Oh, pada sayang kempo ada Rustang, mampat di tona sedih lo kemana nak ke tu, mengatur lepak amun ke tu bawang, lebih ragam bang ni ya, tapam. Jadi kasi dahlia, pak ye gambang isi minggu lo nama lepet tu, pusang me menidiko, nawe lo ketua si mutu pai. Saka, ayo sirupna. Dia tu perces betul na. Pak macolo amangi. Macolo dia tenang cini. Pari ya. Baik ku tadi. Aku semua lewat tiwira kasiru. Matana ka sedih. Gimana boleh ni? Sedikit selatan sama keberat tu be. Oh, pekerja gedong na. Magui ko mana na ya mo tume Ada yang tu selatan sama keberat. Coba dia puji ke dia. Mana na ko pa we. Apa ni yam tume bui mana na ko. Owi, lundra apa tu saka? Sino di kaya deh, Pak bola aku mesti dikasih di latoku. Nagilong ko masiri ya, Cok. Namuasang idi jemata di dapat silingan. Namumatu bulanan na naiyanya di munri mo hi. Dinri ki manato. Mai channel bola amdal di lakai di munri bola latoku. Ih, kecok si Mewiyo ko ta. Pasuban pala ya, Cok deh kalaki. Iya. Yo pele. Goro na pala kaki ya. Oka masyara. Taruh lanting. Oka masyara. Oka masyara. Oka masyara. Oka masyara. Dia kepala toko. Manang kelo dega, aras lolo ni tecele di jendelai. Aja ni si maso bupai mang, pak watu asirato si ha. Ondor na ketu. Digala lalo ka bukara ko tange. Pai mang. Astagfirullah. Tiga ko laba, tadi bukara ko pintu. Mapa kiner ka papa Iman. Kung ketemu rilala di Arsilong. Aco. Sito nga na. Di na wilong at terima tamu. Namatako ka. Tapi kasi ko. Sitongan na pa mga yawi masirima to. Jo kejam na sa ngasirang ngapak ko eh. Nilawagi na naik kasi dia patuju. Maaga ko. Digagalo minum sirup. Adampo ka pa Iman. Iya si bawang gue takut. Tumika itu kasi pasir sirup. Itu mana sih? Magpamana itu kacan. Aga pala lo melori. Anu kasi pa Iman kay nanay nana masih manang paci man sana kasi yang bapak na dia aja mana. Ni dia mak na bapak na kemana pun raw di Kalimantan di Oliwi kasi na. Dia jampang iban sana di Mondre kasi udah operasi ulun na. Isan itu kasi masih itu mak na bapak. Ni mo ko ye gondrong pa Iman. Dito Pak macam sapara doya lian ye kung kena doya tak dua sabun sesu amane na runtu ni. Po tak Pak Iman, macam itu tu ko dia kalau mandegade. Milo si puang ngambo doi. San kasi si dito masih itu nopo si jarina. Aja na malampe bicaramu. Bui mo perlu ade. Madam po ka Pak Iman. Makasar aki ko pa kumakada kami lo ka doi. Magalo ko pa kumakada ki masyara doi. Mahalo su diang kali. Tadi nak tu. Di situ lah. Sudah kemana? Kemana? Belum dulu kan. Patuju mana hukum? Ayo dua 100 mana? Iku na bagi-bagi na. Padi ada bicuku. Terima kasih banyak Pak Imam. Ya, betul. Kasih tu kasih bisa berlancar anak. Cuman kita ni
Alin itu si bandara aku mau kok Pak Imam. Paling itu si percaya, alin itu si matadai agama anak ko apa nih? Gelo-gelo tapi itu betul nama terdoi. Itu mulai 5 bulan cesal. Iya, di masai. Pada cengin na, pada cengin lah begina. Termasuk poku. Iya, maaf Pak Imam. Aga di pauna, ke laki doi. Sama. Ya ketiga di laki doi. Assalamualaikum. Ambon naik, jolo, kalau pedako. Lagi Pak Imam. Mana kebi patale-tale? Udah itu sih Pak Imam. Nah, pantas capku bipaku di plese. Muter mana play dulu mu? Anak iye. Mapa ku mana tu pelik kedo-kedo melupa celok masyar ma biar agak siriku. Ipa guru mana mapa ke tu? Amo na surki mala beppa. Tulis ni klik ni. Ambon naik. Iko motogres suruh nana malam bepa. Wah, nah dia tu ini di teperlah dan anak bangsa ni Pak Imam. Siapa kita? Allah pamitan anak aero. Iya mah ketu. Liwak lemah aku kasih di pak dongo-dongo. Ayo bos. Cepat wa Salmon. Apa sa kaca ang lipur na sading. Dia nak kenca bos. Beta sikit nak minum. Dia ni ulai ya Salma cau na melipuno na. Iya, dia nak pisi kaca. Cau mani. Kau minum ya coga Salma. Kau Andre, kamu si aga. Hey, cukup makai Unyimpo ka tu ya tua Paano ye? Disuruh ko. Sudah no. Mai bos. Tambay. Unang kawelo ko tambay. Nami ka mo pa Kuya makan tambay. Tambay. Salman, tambah ko. Oh bos. Tu ata apa perlu 5 liter Tuh, tak ada ni. Jono no Dia jaja mat tambah. Manang ka? Nagoro ko tanah. Kalau itu nama karakku. Pidak ko na. Ya mana dilok kami no koye de. Pak Aile na beliau bosku. Magalaw ni tabinemo. Sande na de. Kakibulan niya mamino. Kuro na mapinreto pa. Jadi de ko de na subinemo koye de. Magi bos. Paca pura ki ko minum. Ang kalingan itu. Olo ni ate. Bos, ini tuh sedih. Ini ke Andre. Sinampa pi manre. Pak mang dipur mo toko. Iko ko puro ko manre tapos ko tu jambang. Elos ko tes lora am ko tu. Magi mala. Iko na pasurangin na namin minuma. Meneng ka? Denelo matang ko apa surangi. Iko pagere. Pamgalagalo ko nita. Dito yung lepas surang. Apalagi mabumanan ni. Iyo, mabumanan ni. Namin reto nita ngure-ngure na. Pasuran ni daripada yang terlalu tua. Menurut tu bang kecil. Bose. Aku sana biasa seploro kalah tadi. Kurang na iya. Dibulai. Si di banyak sekala aku tu be. Bos. Baca ko baju ni jori. Iko sa satu sekalang. Iya bos. Anak pulau na bos aku. Tak do ciceng. Letu bos aku sesoy. Enak balik na iya. Maliteran matang bang.
Si cece Wendy, Indra kenal 5 liter. Kiu kiu. Mana kamu jempoy? Tanya mak kita ni jerimu. Iya, mana kita nyiko, nama nasa Wita. Andrea. Wah. Iko mana di? Sila lona kita purmala pete. Lumana siko. Dito ka ba magaga pa kumandang? Pananaik ko eh, dito gaga mabo. Mamuasa nga lang mo din mo mabo. Kemana tuh mata na ulo manang ni? Hah? Dito pa kumandang? Di ka mabo to? Di ka mabo to? Magay. Pak Komandang, kenapa makajeng dah balu? Hey, cok padali sumana. Kami selok madampa-dampa di bulanan keluargamu. Masih rasiara gaman rebursa aga. Daripada minum kokwe. Tabi ba kumandang? Aja negasi di mana tasalangan. Tasalangan to kasi pabulut to ay. Paalena to nagkang mambalo ya sola pereng eh. Nah, tu Pak Komandang lah tak minum. Minum. Iko di. Biasa pamula nama bulu tu acan ni moko. Mako kuma bulu tu apa ini? Adam po, Pak Komandang. Patu apa itu? Semenggalo tak terala. Betul ku biasa mabalu tu acan ni. Nana bawa simal. Ayo play mal mabuka dia soal pereng eh. Pak terlalu mo kasi Pak Komandang, kasi dia pemasukan. Pabiasa ular remala dito gaga. Hey, cokoli semana? Hey, udah cengin mana memang ni jokang. Kapan kuwi tu magelete. Ulu tak aku tu. Siap Pak Komandang, dia mabuk. Siap. Bos, jenuk kedo ya. Naluta ka tu Pak Komandang, kau tetok ka magelete ka. Salmang, lo kumutu ako na nairo. Leto kami bos. Alu putu eh. Rusa, para cede. Kalau ko maglete tapi kero. Iya, play bos. Biar masa dia mabok. Mag pelero. Marasawi di gaga mabo Pak Komandang. Padin rung padino. Iya rusa, mado jumat tuson ni. Eca kerudumi eh. Ngalene. Lo kenapa ya Pak Komandang na? Cokol lisu. Bisa mo ka? Bisa ke polisi ke. Lisu no play bulang matindro. Kenapa tindo batakal benyaman ni? Iko si padua jampang ini manye. Pak gargari iko tu mabalu. Tunggu dulu Bilin ruah aja air tua Gede bani kan takut. Udah pun dia kena capul ini. Itu sih kok kamala lagi. Kita mana? Oh iya. Taman play mai. Kebetulan kemu bursa di lalem. Aku malam-malam mau ke tu. Taman mai. Di nawat tampak Komandang pada cakap ketua Komasiara Bursa. Jadi lo play masyaraga. Disuruh ke Masyara doi. Play ketua oleh rakam. Ketua Joliki. Jadi mau li kaya, ilo no ketu, tuh kecuali ya tuh, apalagi tanggal baru. Pak Komandang telah ya rumah jadi ketua aku. Lihat dulu iko. Di mana sih Pak Komandang? Iko maga sih Pak Guru naik si Masyara doi. Oh, percaya Pak Komandang, ya itu nang kasih Pak Guru ini naik. Sedangkan iya mah cece ka bawang. Apa le nas na iko ketua? Ya Tommy dia asap ketua tuh kalian mah pimping. Maka tuh Pak Komandang, ya tuh sinoli ketua, Pak dia cocok kak kunyi. Napa ni celora kak kunyi nanai? Igat tapu kak kunyi dia maka dia apa guru-guru ko. Itu kan mate. Dia lo mate Pak Mitodi ko. Tertorce de serial mombe. Pak iko kong muruntu jamang, mapadongo-dongo mani. Astagfirullah Pak Komandang.
Kita seng makan mau apa dungu kak. Ega ana bola aji wendre ki kondrau pak komandan. Pundana dia tu gamer ki mapengiwan. Idi bola batu ki. Na Muhammad aku. Mir ki aja lo mapengiwan. Pak bahani pele pak komandan. Ya ko dia melo pelangi nana idoi. Jana. Dia tu ga masalah. Iya ana pele pak komandan. Tala doi. Nama tu iko dewe lo pelakku. Pak Kro bagus. Langsung diseng. Ini baik pak komandan. Anda cerita makan token. Betul kali kimat duit. Hei. Kede male. Jana. Iko pak komandan. Itu mitu belum biar komite ki micai. Lo kan mereka lagi kimat deki. Lagi lele cerita makan pak komandan. Dua ke. Kede male. Aja nomor yang si bangunan kudin lo. Iya, Pak Komandan. Iko, asup dah aku dendre. Maka dekan kelinga aku. Ku tak kala ki micela dongo mici ki mataru. Agak sembilan lalu kemal doi nor pak komandan. Ada pang kamu nih Pak perlu doi kak. Nah ya perlu doi mato. Tadi doi ro, alamai. Tidak lama lah aku payah dalang. Alam gak lupa diri tuh kan tuh. Itu yang kelinga aku. Ya mau cici tuh di padir kak. Iko ambone. Mama lo mal si doi nana Ini tuh pak komandan. Lo metok mau celana na atai. Paling napa mula doi. Ini dia melaki. Di kumato tuh. Pas makan kudin dia melo malai. Iwe cici doi pak komandan. Sedangkan tuh ada lagi perlu doi. Ikut sih istam pada aku lu. Ke situ Belanda. Nah, nasi pada bunga. Itu tuh lato he, tu dah cidalena, nana jalan na. Kalau lu jabat tuan mau di kampung ni. Tu acu. To. Agus malai pak tu, aturun mede. Cok. Pada wani. Bang, lo derita mana naik masyar belata. Cok karon. Teta masyara. Dia terima pasyara. Kau belanca, bah. Oh iya. Pak Ketua, dia terima pasyar wadimbang, pabelanci bawang. Colo aku mendai wani bang. Kada ko wani baje gere muka dilade. Pak aku mate ko. Iga telo mengaji aku punya padidi. Iya Ketua. Wanimba jadi kedilade. Mak sih. Wanimba guru-guru kira mengaji mati ambo naik. Dacok anak Korea Pak Guru mengaji. Iko si maceri ambone. Maceri to ketua amporo. Atu tu ko papi cerak tu to iko. Cukup mede. Cok. Telejok kah? Kali su. Welo maci ampori ya. Iko nimbang aga si bidang anggota aku nade. Iko, tu cocok tak bembe ke dodo garduku, maka dekawa, hus mede ini. Iko dia mau bersur ko mede, dia selon romu, alo pede ko, batu. Ada ampang kamera aja wanimbang, lo kegeran si jago ambone, mage lo muki. Bah, sembara ya, lo kumpedangi. Oh iya. Lo ada Pak Ketua. Ini? Ambo naik, ambo naik, ambo naik, ambo naik, ambo naik, ambo naik. Wanimba miti batu. Aja mela dicoba ko digapo toy. Piko carana betu becung mitira ngala dongo. Arbo tu wanimba liwa lopo. Mama manya, alur mai. Aja nih wanimba. Sapa ka jalo betu lopo. Ano na, alam ko na may pumator tulis Pak Ketua. Pak Ketua mana kedan lari ke matau ke palawan nimbang. Awal mi tahu. Wanimba ku si jago ka den kan kala ka. Kalau mau nendre lari ka. Kamu lupo betunan nak tani wanimbang. Kenal luku, dia tengah ketua amal dongo. Pak Ketua ala to gere cede na indomie. Oh.
Lo menentuk ke kemarin kami. Iya, tahu Pak Ketua. Makin nih. Purtoni mamit cuy. Kamu kok? Tapi Pak Ketua, dito nila nanay. Maple mami cuma nala jedok. Lo mau pemandria. Ini madani. Dan gagana na lang mga didi, pamakadiki. Jena? Iya pernah urun tak ceri-ceri ku lupa tariku. Ajan yang mencela deruleng. Hasilnya nak masih pak nana mau apa? Menikah masih Pak Nana. Nama Coni, yang mesiri aku di kampungnya. Cerita. Harus napungan, apa bebe anak tu Ano, sagam memang bolong pole. Ika 50 bola din reki mure. Naremana kita we, ambone lo mo sa rupiah dana reki. Anak ro, semak selong punui. Jadi akan apa nasa makmu? Si Ricky dia mata ya mure. Apalagi poli ki mas ya radigaga di poliang. Tajan nih, sapang keletuan bone ucalang ke dulu mu. Lo dan di berongi pala na mure, tapi wacangi. Maka deka aja na dolo pana cidi-cidi. Pasti ka dolo mau bicara sebatang mo tuan lah. Moga lombe na naik ruleng. Mau pikir itu tua. Andai kade man rasa namu. Dasi cala-cala lagi. Ya motoro pikir mure pa warga ki. Apalagi yang gue tak aku mau bangku mana nih? Wah, kencap tuh. Tipe bangku mau taro. Kemana di kelepaan mure? Lako cara. Mapamul kele masyara letuan nih deh pegapura cemnya. Ih, kamu selengi kak. Macam tu aku sedih apa di Jawa. Ada pada kiko. Iko just macer pur ambekmu na. Pai ku ambekmu. Topo ne bau lu na di salon na. Na dihasangi tahu. Mama. Pasti mici ku deh mak. Mak kemana taruh nana di sini dulu boleh? Tapangan aye, iku pol kuri masyara. Dia melangin aja doi. Ya mak pedih pak. Dia ulangi doi mak. Pak bicara kontrak kak. Genda buat setelungas sama siar kan. Apa lu bagi doi? Mau balik kombone. Tiga hitam di atas putih tap mau bawa ki. Bena na sakara si zaman apa? Pemetok kami apa pecah laki dia mata. Amak kau niko, jangan bicara. Kau tak pernah nih iko. Atuh, napi tangga tapang, mabaleno. Alah dia naik. Pakai bahan pula mure. Aku delo laki doi na pas bandi baroni. Apalagi na naik miti dan kasi jagro. Atau lo ke satu lawan satu membonai. Wah, aja na madungo-dungo na naik. Ambon dia na coba tering. Sanembe dia makku. Pak genda 20-an sama ni cicak mau serampak kepala lepat kemana ke coba oleh tepang. Kalau perlu si lolo ya bah. Ini dah coba rasa kapat teri. Ih kambonai. Gempu puta. Nama abang makan ke tong. Nama tini mak. Asal lo ketemu teman kita tahu lepas ya bah. Gimana kambonai? Masa malon lepas. Iya sih. Apa aja acuran aja. Wah, yang mak pedih bah. Apa lu? Wih, pedih tu. Wih, mau pedih tu. Apa? Mai rula dongo-dongo apa? Mau pilih tengah di tanah anak. Selada ku tembe runtunan nak mansanar peng. Itu saya gelon pemandangannya. Diharap kasih itu basi itu deh. Dan kami itu galung. Tapi maga pale napi ko merah kalau kakonnya. Liman gali saban kablu. Ay, yang pedih sedulu ku besar aku. Biar kalau keke pang ketua tungka. तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही आँखें यो ही तंदद, तू ही दिल के दस्तक,
Araku cena janu me Basi tenahi janu Tujuh merah berdiketahe Ya ramai kya karu Tujuh merah berdiketahe Ya ramai kya karu Sajati sarjuk ketahe Ya ramai kya karu Tujuh merah berdiketahe Ya ramai kya karu Rabane panadi jodi Mada hala fihi. To jangan. Arre Andriku aja minta to jangan kae. Memang iya mapaku kae. Nasabay para nakangin dia kae. Emakku Samsung bapakku Nokia tereng deng deng tereng deng deng. अरे मेरे लड़की भारत के मेरे पास लड़की है. चला. Nisa, kalau pindah ke Padesa, aga. Padesa, tembak nih. Aduh di Nisa. Puji ki. Padesa, medek taruh. Nisa. Aja mutapa maboko Andri pala bekama bicara itai leke nakadu ita toiro pona biwalada upojimu nanre kasai koma beleka kodemu matepe tanah iro iulpa. Terima banui Padesa. Jangan ribawan no. Demi terol wan pujimu. Iya ndi. Sedangkan ro telumpan na saben ni asa mututun tapi dilalatin ro si makadai. Gina. Gina. Nisa bibi. Iya, Nisa. Atek no, akad kau puji toki Padesa. Aga mencecengan ni. Kepala desa, tebut tau pedui na. Wan nimbang. Wan nimbang tori. Jangan pikir wan nimbang. Secanda sobu-sobu bawan no. Tu Padesa. Meluas puji matu ye, nama siri-siri. Kadu selindo lo. Pasal dimana sepadua. Dek. Ketan lun apa lagi Tuhan lihat ke si padua tuh mempet itu Kadu si Chandring nih roh. Masih abung-abungan nih si cawan-cawan nih. Iya di geloh bedi ta. Andi kambe si cantik Tony di. Meneng kok. Neng kelakekku. Lagu pesyari malak. Dia agar patuju maserang selalu malak. Itu gagal. Hei, maga ko si Chow tak cililemu. Kadu jual ada kapan beno puji kunisa. Galiwan pujimu, na sedangkan sedih deh. Cap liliran di pakor lagi, nah napi ko na terima. Tapi kadu, waktu ku makilongin dia, itu sih ge. Pas capula gue nih, nak katus itu jangan toh. Cocok nih itu, nak ko tuh jangan pak dino puji ko na dongo. Jadi si matei ko, papa toko tak ikut rumah Chandring. Jangan cerita kak cinta-cinta ya usah mana mapa mulut cinta monyet, cinta buta, cinta tergantung. Cinta tergantung ya anak kena. Ngasab ani itu du, lo mau tuh dia, tapi ciai. Desa Dewi Semir kuma bicara ko pak desa. Pak itu ceritamu cocok salah toy. Jadi mereka apa bicara? Ya jadi wau pikir iki kadu, iko carana nulis si padu tutu kak Nisa supaya mari lalu pak puji lo ke dia. Opa desa,
Lo kesisa kira kreasi di Pacenisa. Tapi kalau lagi kira kreasi, si patah lu gitu bawang. Mencurigai kita kampungnya. Iya, orang curiga mi. Bagi kau ide bawang. Macam mana di kampung? Kok kado aja tak ikut bicara. Liwai ke dana dia selipaki. Padisa, dia nama gaga. Aja lu korupsi dulu itu ngi. Pas senang dulu masyarakat. Kalau aku pelihara korupsi, itu pi. Oh iya cocok nih, pindah masyarakat nah. Kau purma sampai jam subuh tuh baja berangkat nih. Ya, terus. Lagi, ya, op. Aglo di Jokai Pak Desa. Bira, sasi wano tuh. Pada metu biasa Pak Desa, 500 sebu. Ini tanggungan solar, tengah ton Andre ke subato leku. Bah, gampang itu. Sedangkan nyawamu sanggup kak tanggung nih. Padisa, titik sih. Ngertamu kak? Magerta. Mama apa engkau? Asal pindah memak ko. Maka aku tak subuh kemana no? Misal belolok kero. Bira, tapi tak jadi olah. Di mana dia sisa? Lo kau nggak timai? Iku Pak Den, kau pasti Pak Den semutaro. Pak Den kau itu metin rumah Pak Kurta liwa ada pintu mati. Tetek saya gemel lo ki berangkat senior nasa Pak Desa. Masalah narpi tak tetek itu Iku dia menemang kelingu pengumuman dua ni lah jedok. Makin di Pak Desa, tetek liwa pas. Harus engkau mana ni tak kumpul kero, dulu belah nambok ni. Weh Pak Menteri, tega no. Oh iya, tanya di Pak Desa. Rula ngatin we. Macam Pak Desa. Beri yes, sangka dos lalu. Matu matu kero. Kau main. Iku Pak Menteri awin aku lelemu, dulu pulang topa. Kasar dari sebab aku matu lelemu, dulu lo kia, dulu serai. Dan di cendera lelemu mana kau ye? TV kau mati cuma apa kero? Iku Pak Ketua, anak pengkah. Siap Pak Desa. Saka, napi moto. Tapa nih ye, desi sopace ko. Alin orang nameleng ka matro mano warga. Alin pun leleng ka. Siap, salah Pak Desa. Siap. Selalu pesilap posisi dulu gitu. Dia bayi mang. Cengiaro. Mana lari harga sih? Weh, berdiri naik apa kau ye? Di pos apa? Selesai dengan pensi Kamu mikir naik apa kau ye? Ikas, ciao. Weh, ini kesimpan dah. Mau nak bengkah? Asal suruh ke mele-mele. Anu Pak Desa. Pak Imang, ni teladan sapa tu sana. Dia neruntui. Jadi apa kau ni? Kita ni semua modelena. Ini boleh ganti. Dah cona. Alih sudah tu radio orang tu. Lama asu mana tu? Asu. Dia awak tu radio tu makan rai. Ini lu kau. Ini mau berapa kah? Ini lagi. Kau apa saja tahu? Lagi. Reno. Dia beli apa ni? Lo mau jok kah? Oh itu Pak Desa, Pak Purendri itu mah baju. Apa nak aku ronok lalu? Papa mati ngrosi kok. Kalau tu kreas sama Pak Guru. Oke. Dia ni main tadi. Aku mau balik kasut matu. Joni. Oh iya. Mencari darah gitu. Weh, ya ini jadi aku makan rai. Jika kau kita tetek tak, ya ini kasih. Walaupun yulu yang mutan nyuri, dia gali lem Belanda mapre. Anda nak kata itu Pak, tambah mas kepala Pak. Nanti. Sakai kaki. Cek Dendi, negara kekuatan lu tadi. Tak ada Pak Desa. Pak Desa tatul bawa di dia lo. Wah, agak ditikut tuh. Wah, buku tu dah. Pasal sepadu ni sekui. Oh iya Pak Desa. Nisa, baga tu semua leso. Kau ni kau dia sepadu ki. Gelo kau ye. Dewe lo iya lo pas bangun Pak. Tutup itu mak, di mana deh? Sepadu ni dulu deh Pak Desa. Cek dia. Ya kan leceh dia lo. Aku dibawa kau ya.
Ma, aku Pak Mantrimu merang. Yang mana setan? Bersepiri jadi kut pintu, pintu, buka tiba-tiba. Apa ada saat bawah? Bersepiri pintu abangmu dan bisa. Kamu nih, kemana suasana apa nak? Ayo malah dari. Ada sih nalar jari negara. Dibawa kau no. Bibi. Bawa. Mak. Nanti. Mak. Oke. Pak Desa, kau nimba lo, gede ditanya nih. Patut mau kena. Malah, gue kayak tuh dang. Kejadian kan aku ye, kalau nih sedih itu dengan kukunya. Harga dulu, foto aja di popak. Ngurem itu ye lagon rumnya. Mana kau foto kue jadi mau di popan bineku. Dewi watung kemala pawa semua taurane. Stang. Ya itu dah kan. Bukan sedekah Nisa. Lo. Nisa. Ibu lecet itu udah ceding. Hah? Jangan ku mau mengurang-urang tuh ini. Apa no? Nambi juga dia ini memang udah dong. Gurui. Masa ada bangga Pak Desa? Tapa di mau bangga Belanda. Kali itu pada sana mi juga pada pelaku rupaku. Dewa mi coba Desa, kalau kamera sedekah ini secemati si tangi. Ambone, cukup aja. Dulu percaya ama. Mas iri kan bangga ka. Ega ana tuh mita ki. Di ko ambone asa pamacemu kau semua percaya tuh men ko. Waktu tuh berapa nah? Kasihan dia. Jangan pada sama sona. Dia belum baca ka? Yo, jangan baca. Iko bida mana kuna asa pa kene to maburo cha uple so mana ko. Ma, lu kan salah. Iko enak pambetal ada ko. Na ako apa betul nanti apa seleng paling kadang lo pakai talam di kasih itu kadang pakai cemi-cemi Pak Imang aku malah mamanya kemalu Pak melupu kapar roh Pak Imang melupu deh Pak Iman nak temu kowe kok diteneko bangga pedih ke rumah baju baru. Ih, Pak Iman dong, opa. Ada sih. Ini pasunan Rina. Halo, Pak Imang. Toloi. Napa kena tahu nah apa desa? Kunre pa bona, agak ngarteran re. Ano to no papada guluani. Lagi lo tuh dah. Presor oleh Pak Desa. Yo pleso nih Pak Desa Pak Talo mau betul ya. Tadi sakar Pak Imang Pak Desa. Kalau mau ada di pagi, kau tahu betul, belum diboleh. Jadi semua belum Beli penuh apa? Mama bawa kan? Itu gerataan itu pakai kamu. Dia beli mau mengoto. Dia iso tahu. Dia utang mengoto Pak Desa. Oleh kadang bersapa paburan timo di warung ni, nah dia gagau runtuh jadi seperti terawinu. Dia paling mempang. Dia metu terus lupa. Pak seperti terbang joli-joli. Pasui. Papur ya? Ya. Mama sedekah.
Opa. 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 Pelino cita masangka selika tu tapi dong betul tu selika napur ka makadudon ni pacuy ka ya petujuan rekandri. Opa. Opa. Teriko? Terika tu lah bebe. Tak ada bebe nama aku tak nak bawa. Mamu teri. Dia bapakku, dia tu kan nenekku, dia tu galak aku. Berarti berangkat tu ini tu seleku tu dang. Ya lagi sele tu Ngablay ko dah materi. Lo mau kawit terindang. Masiri ka, pamacona, tapi kumpas ka. Bah? Jangan pelai ko mater pamakona bawang. Makona. Ya pemandro aku. Yang penting jangan bertawa. Bisa kaple dolo pajoli sika. Nah ye. Si soalan tu ngalum di rendringi. Dia pun orang yang suruh nama bisa tai. Iko ambo nih. Iya, Mbak. Bapaknya mau tering lah dong. Dibeli soto nyala kambing di pancing kalau rekreasi. Lo kau pale me si bauki, payah lo to kalau ka. Iku aku lo unjuk kai. Lo ka juga bira. Saya akan deku. Besok juga deku. Di dah membeli lada ko. Rasa tu. Dibeli soto kana. Menang ke Pak Imam? Melesi kata lu ah. Kita udah boleh main. Haji Miom tak lupa Imam. Itu sudah balik sama muka angin. Kalau tu dah. Udah dioloi. Kalau Miom kedua, anak boleh. Pagi bila tu pada belum sedih dah. Itu kalau dia tu atau dah lupa pula. Bukan dia kau merus. Kau terantau ke tu anak triple. Magir udah lepang. Boleh tu lah sana Pak Desa. Pak Desa memang mati lalu. Simpet ni. Dia kena stabil tu. Weh Pak Desa, mai tu dia lepas. So mana dulu? Pak Mogo tu bila. Mogo sih. Yo. Tapi lo nak jam supirin na. Kau cerami aku mengurusi otot. Gano sedena dia sana otot pak peluk muala. Agan dua sana masalah itu. Henry bisa dimapung putra. Dia bisa ngagana masolang. Maguro ka perko tu baye. Bisa sembaro keceng. Iya dia tengah gabah si kere-kere komite di sini. Ada pula mu malu to puro. Yo, cocok masa ngirustang. Di renonnya lelo ke kreasi. Nakakiwiri galong tapai. Ya ro Pak Menteri. Lelo tengah kat sedi kere-kere na taro. Gano asa ngoto di sembala. Keratu ago tondel lintai. Ipo galo keto pecopo na dia pedi kontai meruni. Rustang, tenyoro dah lapal liwas suli sewana. Magi aku masuli. Lo dia agar dene de sepo tabe. Dia dah senangi. Daripada mau nerki kok ngapa kemana serasa. Semana sedi luak di destilacu. Rustang, kau ni si manu kono. Dia ni minta mbak dia cengiro. Pak Desa, silada ke pamade ceng oto yewan ni. Paso perinan apa magur ma para oto. Bener untulah sana. Manungo de ko na tambay Oh, pesan ni. Udah ni mbak dia cengwan ni. Ba aja pesi, ma bani siki. Ya lampu pati mun. Taplo mama ben. We mala. Pidang si perinia tu suruh sisa ni tuno to na tu. Pak ya lo tu pesturi tu lolos piri. Aku merle, taman di Mtindro. Syukur duka. Mau harus ada pemimpin gerorok pum. Apa bentuknya? Saka ke di Mandre.
macule malu cari dalang. Pak Desa, lagi minum kopi? Wah, itu mah gelo. Di kong ke masalah nah. Kong kamu kopi masih pak tuh. Ini. Tabe. Tanya kopi diperlu ye. Nandre, pamlupu ki. Iyo, iku maku to, maku ndre. Apa pelam we? Kopi dolo munasu, matanya were. Bikin nasi goreng kah, nasi kuning kah? Apa pakaian di situ yang bisa dibakar makan, yang bisa menjanggal-janggal perut? Herustang, sandain ke wara dan puan nasu. Mau celok masangki. Negalu di tepai ya sengi galu diolo di mundir tu. Rustang sama koniko, syukur kong kena burak ko. Mangi Pak Desa. Iku pi kamu golana. Oh, dia bisa nih Pak Desa, pani sama bui. Dia utaro igol lah Pak, dia gagawitai. Oh, wah, ini sepele mabui. Ya aku diboleh dia minta putar gol lah. Puji metu minu ko pi golana. Ini, sekarang kita indah ya. Ini, cari. Makin jauh boleh. Rumah gini. Narurui tenda. Dem siri. Emang agak ko. Ampi gahu. Ay Pak Desa. Lalu buka baju kulos makan dulu. Makan kan kepi di boleh. Ini lu matanya tajeng. Iku Pak Mantri. Dia menung pikir-pikir makan pikir leleng mak beni. Peremu nah Pak kamu bola. Pesai Pak Desa, na jaji matuan anu ko wirgal masih ngangi. Wirgalung. Iko abah, lo amat tumereng. Nang kakawas ako ye, mapi go siku di tenda. Nih aku mati bini aku dia terlalu tu. Ya. Selengah mana nak? Mawe na kumelo ka. Nabi na ko mato. Yan nomor 1 liwi. Kalau wakil lori, tetay kalau pake. Lupa, agar na panyawangi ro. Agar makai dudu. Wah, jadi misteng ko ro, ang tahan mitin ro. Wewe, lo kumiseng ka? Ah, amakku nih ko. Cedek no Fidang. Hei, dia kalau lokar datang ke bani. Lo kamat deh, yang cecil ada kuda suka menguru. Isi bongan naik. Makan apa motor? Kopi ini syukur. Iku si tatu. Ampur sih, pemicu nggak kamu. Amo anakku. Cuma tadi tindak ko tatu. Anu ambonai. Sulang tuh. Alhamdulillah, takut nang terima perlu aku bang Allah Ta'ala. Bukamu pedih, kamu peleso tengah laleng. Tapi mang. We ikut tuh Pak Imam. Mau motor terlalu takut. Lo kan ngerti me, lo kan nih. Wih, ko ambonai. Ulule na wasa lo ko kebira. Nakikiyan kan nabalay. Masa lo ko saleki. Iya, agak tasa Pak Desa. Sedangkan den Ria mau peleso ka si bawang bone di tengah laleng. Iyo. Coba adik agak dalia. Dia ulo kebira. Iya tongong ambo. Iku dah lia. Iyalah jado. Lele lo kebira de merka. Dewerko Pak Purwiseng. Makin kemantamu kur di birai Nurding. Lo kan nih, jangan mati-mati ro. Oh, jalan lo ka. Mudah cot lo kebiria di Cilemak kundre dua orang nih. Yang kita pantal laki gue. Anu ki ku picengat itu lu miu. Mangwe na. Iko kumeo ka di si joro-joro ka harga-harga ka cede. Pamegi tau, mesti ngameng tak tu sepatu. Tama lalang tinriko. Tas aku jelo ple. Kurlalang si bau kini sa bayu pa. Aduh, si Kijo. Kah, Pak Imang? Den, Pak Imang. Bana. Pak Desa. Sejak pilok kebira ko ye deh. Kude usala, engka mau pergi petajang. Nak, aturan lu play kalau ke biar di. Ya lo nale pa istirahat. Pacinya kan terlalu ames sih kak. Pak Desa, kita mitin Ria. Magre, tama lah. Terima kasih banyak Pak Desa. Ambonai, dia ada koran Ria Melanggo ke tu? Di rumah lah nak. Kandu, mau beli tau kakaknya. Kita mitin Ria. Sembara bitin demat temaku yang bone. Papa di mana moto? Rusa, lu galau di Andre? Ngelo tuh. Saya pukulan ladang. Biasa mewah nunggu Mandre aru.
Dek, ngapaku ye? Tapi kepesan nenekku, ku anu cokok ku tane dan remaneng. Jadi balu kamu pindu. Kasih mata mak kopi. Kini gak lagi. Bukan lagi bakal makan dia mau. Ai. Lo kero. Tangan sih lu ah. Kapten ulang go katang pindro. Hei, amal lo kukunyin, di gaurane, makun mana? Hadesa. Oh, jangan mata aku je, tak luka aku je, ha. Ini kalai. Cek sini lo katang pindro. Dia ni gak lagi ye, dia minta lupa saka. Ini kepaule dua aku, baca kerudu nak. Kamu tengah kak. Rumah kasih jago simbe. Batai. Nama dua aku bini. Tepan siapa penegare malah dapat tamak. Woi, empeleng, mau tuh? Dewi saya nggak nama seorang dan rumah popok kecil. Kontak sih siapa tahu merung. Maga terus di baja menasu. Ba, cede ni kalau nerede. Tapi kau Mana subatu ki pada sa. bisa memang ke rumah di batu. Dia menang kepada sa, nak perlu coba ye. Saka, coba se menasu ni. Tak ada mau apa. Berarti tu saka dia menasu. Manu dia ni sadaka sapa batu melolo. Jadi tu bau nasu. Coba saya pada sa. Peca ni. Kerja mana? Abi bebe sih kak. Seluat turing aku. Ya kapan dia dapat tiko? Dan dia ye pa ikung iking ni memaloto se. Pak Imam, ampi kau. Oh menjemur kapa desa. Luka dulu pelotongi cedek uliku. Iya sih wasap pagur kok. Au, iko Pak Desa. Dene kamu nonton televisi. Itu saya berae. Kalau lo pelotongnya Lena, menjemur tuh awang. Iya berae, mau putih mana nguli? Ina, iko gemeng mbak mau putih. Apa ketutulan tuh? Dia temaca jusim. Maga kumure, masa aku tahu tak? Abang siapa? Dia pun sampai, dia tak gaurun tu. Dia tu nalisu. Dia tu pangkat berendra subuh kadau. Ma, dega gurun tu ya ba. Macam ni kau sapai perlu dega kita. Iya murid. Aku sedih awak kita orang yang masuk kampung. Waktu juga aku kemulokai. Pawing supaya dia sapa aku. Pak Desa, dia tu karena sabu dong enggak. Pangkat dia runtuh tu koro, maka ada menurun kira kau ya dia makarama tu. Kalau sobu dongga ada melopo ni. Apa agak lain pun matung ke dongga. Jadi kau apa ni walau kau sapai, batu, batu. Astagfirullahaladzim. Amure, kini pakai deh. Ini sebut ini. Apa?
Kemana? Kan kemana kan? Aku koi. Apa weh ket? Paling kayak gitu aku tidur. Ada apa? Langsung kau deh. Langsung kau dia udah jalan kau nak. Wah, aku tidur kau papa itu dia rolling ni. Rel, mau apa? Deh, pak aku tidur kalau ada kedamu. Kalau malah ondrongnya. Lah lu kembali selongannya. Kenapa sih? Apa itu tidur? Apa sih? Kamu takut tu. Ih, kulpa, wih balik. Ini balik roh, awesome. Oh, Andriku Dahlia. Nareko mompo ni matana asoy. Mompo to ni tu papojiku Lauria Leni. Harus tang, kulo kumacan riko kue kerolok ka. Pamor ke bawah sedih. Ih, mago kue iko. Pasti lo top kode tapi digacan rimu iri bilang bos. Oh, Andriku Dahlia. Nareko pole petan langie. Tete macaka pakitaku Lauriku. Mako to paro. Nareko bosi natangaso makiana sitangi. Bisa di bawah nih. Diceda cepok. Tadi damparang tadi ko. Lalu kah? Purni ceme? Lo kili supaya desa pangkat dari cedaceng. Luar kana. Iya. Aro di bawah kok si padua. Ustaz. Dek ni kau ini sama pun rolling ni. Kalau tu kak sudah ada kes lo ni. Bukan sepuluh ni. Ada sedih po. Kenapa? Ini bebe kau mau masukkan ni. Yo ikut Dahlia mana? Orang apa kesipa-sipa aku lo pembunuh nanti ni. Ustaz ni lupa dekat dia. Bayar bibi cuci bawah lantu yang tiko melembai. Dia senang ya pada sama sepatu kah hei. Kuna? Desa. Disa. Oh Disa. Udah dia pada sih. Saya belum Desa. Lupa dekat si nanti. Wah, bagus kalau petamu Pak Desa. Bagus Pak Desa. Ya aku Pak Desa macam nangis. Lompatan mematikan. Weh Pak Desa. Nisa tolong dulu ni. Nisa, pada sama lagi di tan telinga. Ya udah sepinsang. Ustaz ni. Kan Pak Desa kita diri tu. Weh, turu gigi. Weh kaki kau si ada pemara kaki memang rasa tu weh. Ya kan dia toy. Hanya ada sok kangi he. Ai maksud Apa? Tengok tu weh. Malah tengok tahu dia. Kesini kau ye. Tengok tu. Malah bogi tu. Apa lu lisu kah? Lah bakal siapa tu? Si Chow kan sedih leku. Magin rekur tu weh. Priara dia. Ni kalau metu konjak si pak. Tapi ke bisa. Dua mat jampe aku iya. Ya aku di kampung dia tu puji kak. Makanya ya dia tegau pikir kontrau dia urus tu. Pada tegau puji. Dia tegau puji kak. Problema dia ya. Kung macam pak desi aku tangguh lah. Iyo, deno isakku ya ro tanya semu. Macam pada sa isakku. Pelan-pelan Pak Sopir.